Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Imamat 17. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Kebadian darah. Iperintahkan Tuhan man Musa gelah ibre kena man Harun ras anak-anakna. Bagepe man kerina bangsa Israel peraturan-peraturan si tersena ijenda. Kala Israel singgeluh lembu, biri-biri, entah kambing, jadi persembahan man Tuhan ija gia. Seakaten i lebe-lebe pintun kemah perjumpaan go ilanggarna undang-undang. Ia go ngamburkan darah. Maka lanai ia ikira jadi bangsa di bata. Perintah enda artina maka kala Israel harus mempersembahkan man Tuhan asu-asuhan si biasana igelehna imbalbal. Genduari harus ibabana man imam ku pintun kemah perjumpaan. Gelah igelehna jadi persembahan persadan. Imam harus ngamburkan darah ku empatna dinding batar-batar persembahan ipintun kemah ras bagepe nutung tabeh-tabehna gelah darat bau si merim iakap Tuhan. Bangsa Israel lanai bancing geleh asu-asuhenna imbalbal jadi persembahan man begu kambing. Arkiteken perbahanan sebagai tanda kini lapa Tuhan man Tuhan kap. Arus maka ikutkan bangsa Israel peraturan enda sehrasa lalap. Subuk bangsa Israel bagepe bangsa si deban si tading raskala enda. Sim persembahkan persembahan tutungan entah persembahan si debanna man Tuhan. Amin ijapa pe seakatan ipintun kemah perjumpaan kala si bage lanai ia ikira jadi bangsa di bata. Subuk bangsa Israel bagepe bangsa si deban si tading ras ia. Ise siman daging silit denga darahna. Tuhan jadi imbangna janah lanai ia ikira jadi bangsana. Asakai singgeluh kegeluhenna lit ibas darahna. Janah sababna maka iperintahkan Tuhan maka krina darah iamburkan kudas batar-batar guna ngalemi dosa-dosa bangsa Darah arkiteken kegeluhan nantangi dosa kap. Sababna maka ikatakan Tuhan man bangsa Israel maka subuk ia bagepe bangsa si deban si tading ras ia. Labanci man daging silit denga darahna. Subuk bangsa Israel bagepe bangsa si deban si tading ras ia. Sindat rubia-rubia entah peri silapan tangan ibas perburun arus yambur kena darahna jana itamburina alutana. Krina singgeluh kegeluhenna lit ibas darahna. Jana sababna maka ikatakan Tuhan man bangsa Israel maka labanci ipan bangsa daging kaipe silit denga darahna. Janah kala si mancal lanai ia ikira jadi bangsana. Subuk kala Israel bagepe kala si deban si tading raskala enda. Adi ipanna daging bangke rubia subuk si mate bana entah si ibunuh rubia si meliar arus maka icucina pakena jenari ridi tapi arus itimaina lebeben maka ia enggo bersih rikutkan aturan agama adila bage ibahana laban cilang itanggungna akibatna. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami baca ya Bapa. Ajarlah kami agar kami bisa hidup seturut kehendak Tuhan saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.